این اعتقاد کرده مردم حتی اینکه از ازبکستان و قرقیزستان و تا ترکمنستان و از بسیار جایها اطرافها از دورهای هم می آمدند. دوام 4 فصل سال از این مکان قدم زیارت کنندگان کنده نمی شود. مردم اینجا اعتقاد کرده چه خیلی اعتقاد میکردن. مردم از روی مثال همون محبتشون بلند بودن. اینجا قدمگاه یک جای پاک گفته استاده، حالگی بیمار باشن شفا طلب شده می آمدین. البته شفا از اوسو، لیکن مردم اعتقادش همین خیلی بود. می اومد زیارت میکرد، یعنی خدا با طلب میکرد و لیکن گویا همین جنده شیخ هیان گفته استاده، یعنی می آمدن. یا اینکه فرزند طلب، مثال بعضی ها چند سال فرزند نیافته آمده همین جا یک زیارت کرده، بعضی فرزند ها و نیازی مانده و همین خیل اعتقاد و همین خیل نیت ها کردی می آمدن. گرچنده که مثال همون نیتاشون برای خداشون نهایت اکن پاک و پاکیزه، لیکن از روی اعتقادی شر نادرست باشدم خداشون به درست. آستانه بوسی کردن یا اینکه بچه غیلوندن یا همین خیلی عادت ها شده ماندگی بوده است. Qaysi manbani, qaysi joyini, qaysi odam bilan suhbatlashmaylik, ovchi qilishi tarixi Hoji Baqirg'on soyi bilan 1000 yillar oldin, 2000-3000 yillar oldin va 1000 yil keyingi 1000 yillikda Hoji Baqirg'on mazori ziyoratgohi bilan bog'liq bo'lib chiqdi. Nomi asli Hazrati Shayx ro Hoji Sulaymoni Boqirovoni میگویند. مورخین درباره این شخص میگویند سال تولدشون معلوم نیست، لیک سال وفاتشون را معین کردند به 1186 یعنی 1186 میلادی. حضرت سالهای دراز و در سالهای طولانی در نزد استاد که خواجه احمد یسوی میگویند علم آموختند، صاحب علم و معرفت شدند. با برابری صاحب علم و معرفت بودن خداوند به این کس کرامات هم داده بود. یکی از کراماتشان وقتی دعا میکردن دعاشان اجابت میشد و گویم آهسته آهسته مردم فضیلت و نیکی ها و کرامت های این شخص را دیده از این کس وقتی که دعا میگیرند یا هر مقصد و هر مطلب و هر خواهشاتی که در دل دارند و آمده ایستاده به این شخص گویا مصلحت میپرسند و دعا میگیرند، در حقشون چون دعا میکردن دعاها اجابت میشد. بسم الله اول من بسم الله الرحمن. همین شیخ ها در جایی که باشن اگر یعنی از خدا طلب کرده بودن و دعا کرده بودن که کسانی که یعنی زیارت تربت ما می آیند دعاهاشون اجابت کن پروردگار گفته دعا کرده بودن. Naqshbandi alangi tariqatidagi kishilar asosan taqvolikka ko'proq e'tibor bergan, taqvoga tayangan. Endi taqvodor odamlar xalqni orasida ko'p yashay olmagan. Xalq o'sha taqvosiga ko'proq alangi xalal yetkazgan. Ya'ni shuning uchun bular uzoqroqda yashagan. با گفت محققان هنوز در عصرهای میانه این زیارتگاه اهمیت دولتی داشت و با فرمان مخصوص پادشاه زمان برای این مکان وقف جدا می شد. Aniq manbalarda bu ziyoratgoh 1195-yil shu yerda masjid va mazor barpo qilinganligi haqida tarixiy ma'lumot bor. Temuriylar zodalardan podsho bo'lgan Abu Said podsholigi davrida Hoji Baqirg'on mazoriga vaqf ajratilgan ekan, ya'ni podshoning farmoni bilan. Bu demak shundan dalolat beradiki, bu kichik ziyoratgoh emas. Bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan ziyoratgoh bo'lgan. Undan tashqari podsholiklar o'zgarib, Buxoro amirligi paydo bo'lganda Buxoro amirligining farmonlari bo'lgan. Keyinchalik bilasiz, Qo'qon xonligi paydo bo'lgandagi Qo'qon xonlarining vaqf haqida farmonlari chiqqan. بعد از وفاتشون هم همین مکانهایی که این حضرت رفته ایستاده کار و بور فعالیت کردند و
зиндагӣ ба сар бурдан дар назди мардум ҳоло ҳамчи азиз аст ва мардум инро бисёр ҳамчи азиз медонанд. Мана мардум мебиёянд, аввалин коре ки онҳо мебиёянд дар ҳаққи ҳазрат як дуои фотиҳа мекунанд, боз чанд талабу дархосту гӯем масъалоту ҳоҷоташон ҳаст, аз худованди мутаол таманно мекунанд. ва ман худам чанд маротиба шоҳид шудам ки мардум зоирин омада истода аз ин кас ё аз рӯҳи ин кас як чиз талаб намекунад, мегӯянд мо аз худо талаб мекунем. пас ман баъзешон гуфтам ки агар аз худо талаб кунед, пас мана масҷид аст ё дар хонаҳои худатон ҳам талаб кунед мешавад. онҳо мегӯянд ки дуруст аст, лекин ин маконҳо ки ҳазрат дар ин маконҳо зиндагӣ карданд, истиқомат карданд ва солҳои тӯлонӣ дар ин манзил маконҳо инсонҳои нектинату некният мебиёянду дар ин ҷо фақат дуо фотиҳа мешавад. ин манзил маконҳоро мо ҳамчун як манзили макони пок муқаддас медонем. барои ҳамин ҳам мехоҳем ки шояд ки сабаби ана ҳамин манзилу маконҳои поку муқаддас дуоҳои мо чи бештар чи иҷобат шавад гуфтагӣ, чи хулосаҳорам чи мегӯянд. ба гуфти намояндаи дини насронӣ дар байни православҳо низ чунин амалҳо ҳаст. В любой стране, вот особенно в православных странах, есть много таких святых мест, куда люди ездят. Ездят, чтобы как, именно познакомиться с историей тех людей, которые подвязались, святых, которые подвязались на этих местах. Вот там помолиться на этих святых местах, о чем-то попросить. Вот. И многие даже, когда вот поездят по святым местам или там в одном месте где-то побывают, они даже, допустим, исцеление могут получить. Вот человек с верой едет, допустим, получить исцеление там, от Сергия Радонежского или от Серафима Саровского или от Ива Почаевского. И вот едут помолятся там у мощей, там у иконы, там чудотворно. И смотришь, у него там прошла какая-то болезнь, которую не мог там вылечить уже много лет. В таких случаях они постоянно совершаются, такие вот чудеса. ба гуфти рӯҳонӣ худи ӯ шоҳиди он гардидааст ки дар оилаи ҷавон баъди ибодату илтиҷоҳо фарзанд ба дунё омадааст. Бывает, что не может зачать, а потом приходит помолятся. Это молитва в первую очередь. У нас такие случаи были, что приходили здесь в храме молились, потом зачинали. Такие случаи есть. дар тоҷикистон чунин ҷойҳои муқаддаси насрониён нест, вале дар русия зиёд аст, мегӯяд рӯҳонӣ. Имеется в виду святые места, это как, храм это как бы, да, можно сказать, что это святое место, да, но сказать, что оно как, там какой-то святой здесь подвязался, вот, который уже прославленный церковью, таких у нас мест нет. Вот если в России, допустим, таких мест много, да, то у нас здесь таких нет. ба гуфти коршинос муқаддас донистан ва зиёрат кардани ин ё он макон аз нуқтаи назари равоншиносӣ барои худи зиёраткунанда манфиатовар аст. воқеан имрӯз дар байни ҷомеа, дар байни ҳама шаҳрвандон як таъсиррасонӣ ба худаш таъсиррасонии психологӣ аст, ки мо мегӯем ки худ талқинкунӣ аст. масалан ягон ҷо рафта ягон латӣ бастан, ягон ҷо рафта масалан зиёрат кардан. ин имрӯз на фақат дар дини ислом, балки дар тамоми динҳо ба назар мерасад. аз ҷиҳати психологӣ бошад, агар аз ҷиҳати психологӣ баррасӣ кунем ин масъаларо, чунин маънидод мешавад ки инсон вақте ки ба як чиз бовар мекунад, ба як чиз мегӯем ки эътиқод мекунад, инсон метавонад тавассути ҳамин ба психикаи худ, ба ҳамон психологии худаш тақдири инсони аз фикрронии инсон оғоз мешавад. инсон чӣ хел ки фикр кунад, агар ҳамон ба тақдираш таъсир мерасонад, яъне ки чӣ хел оғоз мешавад, як сохташ аст, сохтори ҳамон то тақдир расонидан аст. масалан мегӯем ки шумо он чизе ки фикр мекунед, анон фикр кардани шумо имрӯз амалҳоро табдил медиҳад. амалҳо бошад, агар дар навбати худ баъди амалҳо як амал агар якчанд маротиба иҷро шуд, агар одат мегузарад. одат бошад дар навбати худ ба характер таъсир мерасонад, ки характер инсон пайдо мешавад. характер бошад тақдири инсонро имрӯз масалан муайян мекунад. масалан мегӯем ки агар ҳамин амалҳо, агар шумо ҳар рӯз мегӯем ки дастуротона ё либосотона тоза нигоҳ доред, агар ҳамин як амал агар якчанд маротиба такрор шавад, агар ин одат мегузарад, яъне ки шумо танҳо покизакор мешавед. ҳамин покизакори шумо масалан баъд характери шумо дар бош гап мезанад. як нафар мегуфта бошад ҳамон бачаи покиза аст ё бачаи доно аст, ё масалан бештар шумо китоб мехонед, бисёр масъалаҳо ҷавоб медода бошад, як амал такрор шуд, одат бигузарад, яъне ки характери инсон мешавад. ҳамин масъала яъне ки як сохтор аст, аз фикрронӣ то тақдир ба таъсир расонидан.
вақте ки шумо рафта ягон ҷо зиёрат мекунад инсон бисёр хуб аст эътиқод кардан дар он ҷо энергетикаи мусбӣ ҳаст мегӯем ки дар дигар динҳонда масалан калидро ё тангаро ба дарни об партофтан аст имрӯз бо як дар илми психология бо як мафҳум пайдо шудааст як терапия пайдо шудааст номаш NLP мегӯяд нейролингвистическое программирование яъне ки инсон ба майни худаш барномарезӣ мекунад барномарезии позитивӣ мешавад масалан мегӯем ки инсон ҳамчун як агар тасаввур кунем як завод бошад агар инсон ҳар рӯз истеҳсол мекунад фикрҳои мусбӣ ва фикрҳои манфӣ баъд аз зиёрат инсонат ҳамин фикрҳои мусбӣ бештар истеҳсол мешаванд вақте ки фикрҳои мусбӣ бештар истеҳсол мешавад ва ба амал табдил меёбад амал бошад одат мегузад одат характер ба яъне ки характерро мегӯем ки ман одами бисёр хуби позитивӣ аст ҳама чиз масалан мегӯем ки негатив муносибат намекунад мегӯем ки баъд инсони позитивӣ тақдираш дига хел мешавад барои ин анамин оғозе мегӯем ки анамин ҳар як зиёрат карданҳо анамин фоидааш барои таъсир расондан ба фикри инсон аст фикри инсон имрӯз тақдири инсонро муайян мекунад озод масъул шаҳри хуҷанд